Этинни 11 күнэ республикабыт сударственныхан олоқтоспут, хайдыдын түстеспит, бөдөн государственный он общественный деятель, лингвист ученый, имендяк илбистяк тыллах суруяччы, мыслитель Платон Алексеевич Оюнускай төрөбүт күнэ. Быйыл кине атын сүгер Государственный литературный музей төрүттембите үйе аңара болла. Онон бүгүн бихиқа ылжытты кәлле бу музей bir tutaq ülehite emye Platon Alexeyevich bir doydulağa çörköktün törüttəq Nurgiana Viktorovna Halgaeva. Je bugün bege boyunskay törəb günün körse bu seherkehilten sağlıqqa ol kurduk ottan bu Platon Alexeyevich Oyunskay muzeyin ambastan bege Народный хурячта Николай Горович Мординов, бойын хурячы Иннокентий Иннокентьевич Эртюковтың көғіләнлер, онтон же біле үлі көстер көйен бар бұта ден болар, онтон хағалан же история тұттан көпсия таққана қайттағай. Бұйыл бейі музей бұд түрттемді бейі хансыла, манна бұл кем ұстада әлбәқ білілер жонлар үлілән астылар. Бұл музей тәрілдігер хуриятчылар хамай улаққан орылы ұлбыттыра. Кенлер ұттан көғілән дәріен жон анадың бәлергердерден хүддәқ қылғыз кәмейгер бұл бүтін даже Дальний Востокқа хуақ олған литературный музейден тәребіттері. Бұл музей Ярославский музейін филиалын бұғытын әлді бастан. Негінен олық ағаяқ штатта. Антон еті Иннокентий Иннокентьевич Эртюков отчыларға хәтті онысыларын нереттенді кәпсеті бар бұд. Негінен онына кені хуриятчылар хойыстырын хорксуда хәргірет әрі біт. Негінен тоқ бар, тоқ хоргулетін бардың ехен тағын бардың кені білет ұрттаға де. Оннаттың кем әті музей тәрілерігер онына хамай олған көқ Семен Петрович Данилов ханығырық тәрілі біт. Онда тұтан біләғі тұта сорыны маллан, әме хамай олған. Олын айсын дойдылуын әме олған ұрықтақтар. Онда бейі музей бұд атағар тұрудығар әмеді историятаттан бұғатардан әттәқ бітіне Семен Петрович Данилов ұңыран олан жәтәрі даққына ән тәрияғын, хағала даққына ән хағалығын ден біле Уруккута үп министринен үлеләй біткеге қантан қатчыгаларын кемтен туғы көпсетерін білер ден көқтақ ден кеніне ұңыраннар. Олық хин сағарбыт кемегер, жүгахабыт кемегер олып доғына анан ұңыранланар көпсетінлерін жолық тұлын ұлымнаран кеніне Василий Андреевич Протодиаконов Кулантай. Василий Андреевич Протодиаконов тоқ бар де бачоттағы нелаңа олар ортан тоқтан Өлетін қамнағанаттан бұл мас жеға мемориальный жеға музей тірелдер. Ота де Платон Алексеевич де кәргеттерінен 35-30 сыллаққа етінне олар бұд тәлгәлері олайды. Онна аға дойды олу херетігер етінден атағылық бойыттарын. Бе музей бетелгі хәтін историяда табастан Оюнускайдар олар бұттыра. Отут 5 сыллақтан Платон Алексеевич Оюнускай күхері атып жағайығар көһән кәлбет жекергенінен, аны кені кәлбетігер оттан өті үс қоста ғырдық кемдені қорат кенігер бербіттер. Оттан Акулина Николаевна Борисова Оюнскай кергені онтан таққағыл балыз кенеттен. Біле жебітін хатымны жан ақтыдығыр ғырияр. Оны ол отчыларға горсовет председателі Сергей Васильев әбіт Баргонскай. Негінен кәлен итежені өріменнен Холасканы оңырын бір бітебіт. Оның наға мақтанабын дені де ақтыдығыр ұрыйыр. Ота Платон Алексеевич олық төбетінен үгіс оройынан өлелән қамсан олық холаты қоға бітін егінен Холас жия ол біт. Бастанда мас жия бар бит. Мемориальный жияға баратын музей, литература, историядың көпсер. Онтан ағуған Аллахқа балаған онна ураға бар болбыта. Оннан
Эти хүрдää улахан хэтте метрлээх, үрдүктээх, агас кырылаах, кырыгыбай багай сәргені турурбуттар, онда күнні көрістіріп, Аллахым тойын алғыс этен турурбуттар, ондаттан хүрдää гамия событиянан болып дебит. Эрке турурбутта, онтан келин бихи музейбіт халгы хайдар эмие жонутардан таас жени оңоруктаакпыт, үйелээх болдун бу музейденлер. Ол оны хоруктаактыгыти ураханы онда да серкеми барды көтөрүллен калбы дебит. Онтон сыппыт, оны ол тағана туққа суотту музейгар иппиттер. Оннас туо сораха бұталына тұрар үйі. Онтон туо сораха ихигер маллар халлар оттан. Наха чугай кырғыбай гына туо сорахаға қаппақчы кыз қаппақчыдың тикпиттер эбит. Бу кулантай кергене Евдокия Ивановна Протодиаконова кини музейга смотрительный зал көрәчүнүн өлләбиттер. Иннигенен зал көрәчүрө быгына булбакка тух бар экспонаты бардын. Хуян хотон растан тиген ондук Biz duhalардан бардыгар өлләбиттер. Ол кини типпитү. Апактан ол билин Түркиях музейгар турар. Уратыгар. Биһиги музей бит бастакы хебедисее суруятчы драматург Василий Андреевич Протодиаконов бу балаган ихигер келбит ылжыттарга экскурсия ыта турар. Биһи бала музей биттелге хетигер бу бир хамай көстүлээх хирге ойнускай түрәбит балаганын копията турарын көрөт. Бу балагамыт истәбиринин барытын кулантай телевизорынан, радионан, қағытынан биллери ыытан, хүрдәх, әлбәх саха ихиттері, қомостара, саха жонун жетин балағанын тәбірінері келбіттері бит. Бұ көрергі күрдік қолабыра ойынскай балағанын ихин бу истәбирини көстөр. Бу ырақтын ылжыттарга серген көрөлөрүн көрбүттер истибиттер. Бей музей битти. Ойунускай атынан искусствога, онна архитектурага, литературна, художественной премия олохтомута. Ол премия лауреаттарын көрөгөт бу эхиги. Бу премияны агугон икки хыллаакка ылбыттар бит Иннокентий Слепцов, она Георгий Гермогенов. Бу олар кинилер бу биһиги музей бит таас корпуһун сахалы махоннах гына музейе туппуттарын иһин бу кинилерге премия берилибит эбит. Онна ол сыллаакка агугон икки хыллаакка амматчыгыя эме сири онна эйеден роман эпопеяны Лев Толстой эпопеятын сахалытыл бастабытын иһин кинеха эме берилибит бу хыллаакка. Бу харска көрөгөт эһиги биһиги таас жебит агугон икки хыллаакка балаган иин бастык күнүгер көрөтчүгө анын арыян бу открытие кемин көрөгөт. Бу биһи музейбит таас жебит кирәти укытта истенягы утары ойунскай олонкотун хамай бир түгене жолурьер нюргун батыр кыйын котон келен ортодойдуга туярма кона агалан үйөрүү көтүү болбутун көрдөрөр урухуйдуу тураларын көрөгөт. Бу урухуй роспихи Элле Сепсе, Владимир Карамзин, Петров ден художниктар бөлөктөрө оңорбут эбит. Оны көрөгөт бу Харскага Афанасий мункалап урухуйдуу турар. Ойунскай музейяттан очолортон кен көрәтчүгө бәйтин анын арыян көрдөрөр билигин даганы. Онтон бу эхи урку Харскалары көрөгөт. Бу ойунускай бәйтен истенетин чахыта турар, жекергенин чахытын. Онда бу олар бут кабинет үлеләбит кабинетигер кини олар бут кирехеледе. Бу жагаттан ойунускай олар бюджетин кылгастык этер боллакка бу 35 сылтан 30 сылларга
олорор кемигер Ойнускай оччолорго тыл литература институтун директоры бит. Онна хүрдәх элбәх эбәһнестәх онна очтого кемген ха элбәгә үлелән аян хуруян калыр бит итикемгә. Бу агуһынагы сыллаакка Сардана Платоновна аммаччыгыя күннү урастырап, аксинти горобеш болот батыр. Бу мемориальный жега олорон Ойнуска хырдык атыгар бешер түгенин көрөт. Федор Петрович Ефимов бу Ойнускай бехан өлбүти бехан сылыгарын Аллах быстапканы ария туран көрөт. Ойнускай ятынан музейга куруп Сардана Платоновна кыры болун, улахан болун терехнерге куруп келен көхнем болан кепсән барар эбит. Ол түгенниттен көрөт бу. Музей үлэхеттерин кытта Ойнускай кыргыттар олороллар. Үс кыргыттара. Саргылана Мария, онна Сардана Платоновна. Аны буллана же бу үйәң араден оттон биреттенен нахарбак булбата курдук, кисеттенен батча тетимнә голокко син балатча курдук ки оттон ки ологор оттон ки ологон кытта тенди тудар болак каллай. Оноттон улаганда карада болбата курдук. Онтон же бу манна үлелән аспыт Джон Херке тугунан эме ахтан санана хыкка. Мен бу эгенегиттен гәддәһен биле үрдәши кемдер җиллар үле хамнас бар бита беге җиркә онна буллады оччолорго бу беге эҗидер бит Раиса Терентьевна Аммосова натан бир музей тынын тутачы ки хуйтан сыллар көлелән кәлләден токене тыннагыда онтан утыяк солгар атардак бит. Аны буллана бу директор хылбыячынан эме бу бир үрдәх диетерлек ки Люция Никандровна үлелән санаспын үрдәх шуйдык актабын кинлер гыттан Светлана Макаровна үрдәх үдләх онна оттон көктөр коллектив этелкедле өрүтүн итичейдәх Миниге салаажлах, сәргәһиләх, оннук үрдәг албаккие ытылдан кәлле. Оннан итинтен өй саналан республика бит этергәдле кадртарын да итиге өй санат түнен итиллән такылдыргар нәһидәнне даны духовна түнен итиге үрдәг албактык сыралахан үлелән кәлле китте. Онан же ветераннар бу тустарынан актарып боллакка эти уруккулларга тон эме уһун сыллар көлелән кәлбит жоннар баалар. Отон этинник эттәхә бастан кулантай көттөлүләй бит Иван Кононович Данилов ден. Кине оччоларга Тойбохой музейин гөр үлеләй бит оскола хинен. Аннан хуруяр аяр өттүнән барабын дигән тохтабыт. Аяк бир хылулән баран. Онтон бәс курска артагына Эмен Андреевич Попов, Эмен Думада народный юриятчыны кенене олгум атах ден жекенене ылбыттар. Жекене онда 5-6 ләбит музейка научный сотруднигинен. Наха ол тугунан кулантай бәдин актатыгыр хастирни коруяр. Онтон ол кенеттен хеттон алтахлакка Раиса Терентьевна килбит үлели. Он хеттон алтахлактан концерттен көренер дери атым жеоңостан кис жеоңостан бу музейге үлеләп деп. Тоқ бары үн ханатын дуатын урантыр. Оны барыда кихи жон барыда билинер. Раиса Терентьевна бәде дә галбак билиләр, көрүләр. Чим хакылы гутта, хакылыгын жагын билер иситтен, элбәгә ахбыт хакын родны хуриятчылар наймаларын бардым билер. Улак сакалы хаңарар хакылы токуйта. Онны кehibit bolar. Бехи кинене билген наха соқтубут. Кине оттан
урут бәдин кемигер улахан беден хуриячылар бутун утук жоннор бутун кытта теңге алтыхан үлеләбитә. Аны хыҗанара ахтаачы кепсәче ол курдук аммачыга ямандык дебите кепси турдакпына сорunu маллан мандык тирете ден көрдәк жайгалак кепсәнере наха үчүбидик кепсәче. Инне гынан кайтагара кини барардагына сакалы сехен сакалы саңа музей битигер олох хитиме быстыбатак бар курдук эте музей битигер бар олох быстапка орор боллакпытына кепсети быһыгар үле кемигер же андык этен кэхер үчөй баайдык хуриячылар олохторун кепсенерин көрдөк түгеннерин быһыларын майкаларын яган наха жүгөй эте Та шөйдө гыдырды бечелдери. Онда олок пуло хөлөк бачыда астык бастык болар эте. Онда та көтүк кенеде үгү суриячылары кытта алтыхан олок. Онда де кемден бери барды телевизиондай. Оны деге сені көрөмө үлүлү хыттайды. Анатолий Старостин курду, кайнете Семен Андреевич Попов, Томат курду, жондар бары музейинен астыкта үлеле. Терентивне bir саз фондаттан видеокассеталар костан тахардары. Каханда көрбөтөгөм аны Ката фонда калды. Видеокассеталары ыламытчы бардын көрөмөт истемет. Наха элбек бир ый быга сымайда ким хаңарары туг бечерей бардын хориямыт ката кине харанилишаларга бербит. Оны кинер бияка кылгыс кемегер бардын дискага олтыран берек суптыра. Терентивне наха да өрбүтө онно. Аллах Онтон били быһаннаали. Барта этеркелле канна тие билбе. Она саңа технологияларга көстөгө. Ол курдук эти биһиги музей фондатын хамай şu экспонаттар боллар, оны би эти быстак тоққа угуталакпыт. Наха бардын толору да болбатыр угуталакпыт. Ондан дар мероприятие туттабыт. Этинне кинер айыр студия беле курдук үлләбиттер, ол курдук даланы тыннагар баран студиттар жетигер. Бүтә көчүгөй усту эте. Көрбүт. Ким Федор Петрович Ефимовтын эместуттар эте. Жа элбах жаркыстайы. Энди элбах. Жаркыстай музейге догора жолдайды. Догора де. Ана Аллах курук бейга ахан ен жан чейден беттен же кепсеңит дебитнен бетер бер кет мустан баранжа кирен келатчы. Onun ян барын. Нигенен кине Юрий Иванович барына Аллах бейга музей битигер иетел күнне жуга хадыры Аллах Hüpsülgen bağı bolat tühәtçe. Ол күрдік кені көғіләхінен 2 тығынча 10 ғылаққа мадай қары. 6 ай олон қотын кені дыл бастап деді. Онда жабары бір кеге күрдік театр жондырын күрдік. Тоқ бар таңас бұтын, декорация бұтын әрдеттен білімнен ұлдан тойын күрдір. Наға жүйедік саныр бұтынна әме ұғылан қалыпты. Жаны бұла бұл музей оттон ағай қыллағыда қапыталына үрмені аста Оннаттан бу саңа сайты картыдын кытта тебистенге эһиги үләгат саңа технологияларга көһәне эрер иде арас экскурсиялар виртуальный бар булган эрелдер материаллар кытын онны билдерен эрагыт онны күләне үлдә җагыт онны үлдә кыта туртадыянан бу үләгат саңа кайыскаларын тугунан кепсен дотох оны фондатыр иген төһө хаңаты барда итүле калыстым. Онтон фонда бутугар хуриятчылар аймактарын кытта, оголорун кытта үлелеген хүддән дирегеней маллар халлар киренелер. Ата мал халден бийка картскалар, документтер, кинекелере ден болалады. Ол курдук Сафрон Даниловтан картскалар кирпиттере чөйбай. Оннотон ити билиңе ологунан олох тетимигер хөптүбэхиннерин бир сайын музей тух таатта хиригер таатта улуха
наха онда көмөлөс бүтө массынатынан инегенен таатты аластырын керемит бу отук хуриячылар бут суорун амаллан оюнскайбыт аммаччыгыя алампа өксөкүлээх өлөксөй без жараахын чымнайга тие бараммыт эллей ити кинер төрөбүт ыйдыларын төрөбүт аластарыгар тиеммит онно үөһэттен түһэреммит аластырын тыыннаах аластырын барытын отун махан түһэрэн келбиппит онун биһи сенсорунан музей бытыгар оны келен көрөккөтүн хөп төһө багарар оны биһи үөһэттен алараттан өтөктөрүн балагандарын иһиин бардын көрдөрөбүт ол курдук курук туттабыттан биһи билеген келбит оҕолорго көрөөчүлөргө сенсорунан оюнускай төрөбүт балаганын жин бээтин уотун тыаһын көмүлө коһо уотун кытта иһитиннерер көрдөрөр кыахтаахпыт балаган иһигер киллереммит Онон оюнскай үетитиге итикундук үлелихича. үлелихичапта Оны тикинедер оҕоттоқти. Онтон эһиги бу атын Колобра республика бар литературный музейдер кытта хитим тереңгит үлени гыдахачат. Улааттуунан кепсеңер. Аттан биһэҕэ проекттаахпыт оюнускай онна диэн онна кулантай диэн колобраһэп олата кулантай диэн чараңга наһа үчүгэй литературный музей бар кулантаятынан Василий Андреевич Протодяконов кулантаятынан нигынан онна тиеммит кардарыда опта тастарыда кардарыда выставкалаагын материалдар бутун берсебит көрдөрсөбүт оннук бар идим суох болбата үбүлүйдэ аракеннеригер диэн болбакка оттон хим бир түгөн көһөннере оннук кепседебит ол курдук оюнускай уна чаалкан диэн онник курдук элбек оюнускай уна тоброка музея диэн тенник кас туох боллара баратан хим бир чугас болалар биһаҕа литература музейда оскола дэһинэн болун нэһилек дэһинэн болун хим бир хитимнээхпит Оттон бэят үрдää шөйгөстердээхти билебус түндүгөлүн курдук үгэс болбут терэхиндерги тустарынан жомду херкебитер кепсианастапна тон үгэс болбут терэхиндер бит биһаҕа оюнускай телгэһэтигэрэн саас болар онно туох бар көрдөрөр желер битин оттарбытын аанын арыябыт ааға саанар болалар онда каянда биир терэхимбит оюнскай олоңкотун истииден аха балаганыгар уототтон көмөлө коһоҕоннигар олоңкоһотуңаран истээһинден онна тон хаамай биир туорбут болоротон хэтинни күнүңэ ыйгар оюнскай төрөбүт күнүгар тон тээҕалбах болар терэхимбит болалар Жен Ургана Викторовна сэргэх сэхэнгэр бархамактал боллун. Онна же үлэгатер ханнаскыдыгар үрдүк ситигилери, саңа сүүрэнleri багара хаалат.